Nacionalna uprava za vazduhoplovstvo i svemir Sjedinjenih Država ne dozvoljava ruskim kosmonautima da poprave modul Zvezda, iako su pronašli pukotine. Amerikanci se plaše da će to dovesti do uništenja cele stanice. Ova pukotina nalazi se u prelaznom modulu Zvezde. Prema moskovskom Komsomolecu, američka strana nije dala dozvolu za bušenje rupa na krajevima pukotine. Oni veruju da će takva netrivijalna odluka dovesti do nepovratnih posljedica. Sada Sjedinjene Države zahtevaju da se njihovi astronauti puste u prelaznu komoru kako bi mogli da prenesu podatke inženjerima na Zemlji. Oni smatraju glavnom opciju popravke nanošenjem velikog flastera na celu oštećenu površinu. Rusi još uvijek nisu postigli konsenzus o tome da li Amerikance treba pustiti u njihov modul. Ako je borba protiv curenja vazduha neuspešna, čitav problematični odeljak može se u potpunosti ukloniti sa zvezdinog modula. Istovremeno, astronauti neće morati da se evakuišu, a druge jedinice će se koristiti za privoz. Kako izveštavaju mediji, posada Međunarodne svemirske stanice namerava da za zaptivanje pukotine koristi lepak napravljen od smole severnoafričkih četinara.